Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kadorbar Shnong Sau number, Kapadon Hagatain Sumer Jongorib Hoi District, Hakashitarik Unaitung Arjar Arpo Kala IT da Jingtho, Shau Superintendent of Police Karib Hoi District, Uba N Lamare, Ban Mudui, Halor Kajingwan Yad Bean, Jongkitrok Doyong, Nakasurok Jongkashnong Sumer Sau number, Kadhadu Bakalawan Raya Kajingjot, but Kajingjulor Jongkasurok Shnong, but Kataru Wadia Kayat Kayang Jongkipait Ba Nong Shong Shnong. Hagani kajingya kendu yau Superintendent of Police Karib Hoi District, Laidon Langru Deputy Superintendent of Police Uba VDS Rambai, but Deputy Superintendent of Police Katnat Traffic Uba O Masar, Kibala Shashkor yakani kajing o jingnam jong kibor sensyar shnong kashnong Sau number. Hakabaya David kani nakaliang jong USP Karib Hoi District, ulakular ba katnat pulit kan sabu no daki pulit kipan sakhang lat ya kajingwan ya jong kitrok doyong nagani kasurok shnong. Namar ba kasnong kadon pering kajing namar ba kajing bam sngansyo ya kasnong katao kanta makapor men ni iba bun kibriu ke yang kai po surong yang jaka badum te nakalian yuki nong snong baro kila ya ut lot baro namar ba kamlong sngansyo te mbansi ba ngi nakalian yuki nong kit kam snong ki ba man ni wan ban kendo SP jang Karib Hoi District menta namar ba ngi haban wan hi shakaan namar ba ngi mla bangin sim kila jong kaan te ngi wan ban karpa di iba Ile halor kane ka kam namar ba ka to ka surok ka badan stu ka snong jungi kam dei ka surok highway ka dei ka surok snong te lada ki wan kini kitrok ki doyong na ka por sha ka por te kan pensnia ka surong pat kam long sngan hiru te nakaliang jungi SP ro abangi kendo menta ni syamba ngi hun ya ka jingi kendo badi ya dan lang bad DSP te ka jingkran jungi ka jingkular ka jungi long ni sutran ni preng ya kata ban ni kwa banai message ru shegibri ba jipendan kami ka to ka surong banwan kid doyong manla kapor ngila ekran ngila karpat iki ndai kampoi sino ru te mbansi long ya IP de kane ka message ka bamenta long kini trai lang bat ni namar ba mdei bangi benthut ya kalai kawan jong phi ne ngi ktai ka kamai jakpo ka jong phi kamut kumta ndai ka jingwan jongi ka long ba ni wan bangi don jing apo snong le jong te lada pidon kano kalat kaliti phiai na we ngim don kano jing pen we de phi ndai na snong hi jongi ba na sumer Sau number ba kiniai te ni na kapor ngen persya pan ni wan ru mentah nakali ha po SP office pengenan pancing ram ban nakaliang jung SP ru ilale badan kam